Assalamu alaikum. Талас тұрғындары, мекендештер, бүгін авторынаққа тартып берейін. 5 февраль 2022 жыл. Мыналар бағалары қандай болып отыр? Қандай месе видеодан алыстамаңыздар, шоу көрелі. Видео лайк басып қойғанды ұмытпаңыздар, лайк менен қолдап тұрыңыздар бізді. Сонда стрим бар екен жерде, абсолют. Бағасын жазбай қойып тұр, бро. Бұл абсолют кімдік екен я? Сергü қанша екен? 6,5 мың, Объем қайсы? 1,7. Жылы ше? 2004. Номеріңізді айтып қойыңыз бұл? 0701 44 88 86. Қанша көресің бұл шу? Қанша берді елдер? 6,5 мың. Жылы қайсы дедіңіз? 2004. Yerде Isuzu'nun Leo ürünü var ekan. Piknik деп қой, Toyota Piknik. Бағасын айтып қойсын бағасын. 450 мың, ассалаумағалейкум. 450 мың, механика, Жылы? 2000, Номеріңізді айтып қойсын. 0702 98 77 98. Левый механика, 450 мың. Бұл жерде япошкаларды Жерде Subaru, Legacy, левый руль бар екен. 440 мың. Механика. Понижайкасы да бар екен туғандар. Понижайканы көп кім білбейді да туғандар. Мұны тартып қоя тұрған болса, бұл коробканы дағы понижайт етеді дағы. Жүк сүйрегінге, прицеп сүйрегін аябай жақсы біз шындай айдағанбыз. Subaru Forester'ın үшін понижайкамен. Бұны көп кім білбейді, аябай жақсы неме бұл да. Фаркова да бар екен. 4 дөңгелек іштейді. Чарбаға іштетем дегендер туғандар, бұл машинаны көріңіздер маға. Негізі чарбаға ұшындай машиналар прицеп сүйрегін аябай лайықты да. Мұны тартып қойшы байқа, А6-ке, С4 кузовка. Неме кімдік екен я Ауди? Менікі. Ассалаумағалейкум. Қаншада отасыз? Бұл отырған жер 420 деп отам. 420, 2.6, 1.6. Неме, 1.8. 1.8 пе? Моно. Yok, ejector. 1.8 ejector. Bu cana A6'da bu lan. Жылы 96. Номеріңізді айтып қойыңыз бұл? Ya. Номеріңізді? 705 0705 92 92 92 06. 06. Краска родной ұқсайды? Родной краска өзім. Паркопта бар екен. Жақсы екен мына Ауди. Білсеңіз қанша жай жүзіне? 7-8. 7-8 еді. Әке сұрамаса тартып қойшыды. Гольф. Қаншада отасыз гольфті? Титан диск. 15 оқшайды, Титан? Болар қанша болар? 180, ne? O nerede onu niye maçtık ya? Hayır. Markası kaçta çekiyor lan? Chrysler. Автомат ekti. O tamam yok. Görür maçlarında falan. 157.
Çetten tart başlayıvereyim anda. Jiguli. Jiguli kança deydi eкен. Bazı жастап тұр да. Jetta. Егер оқуға жетіше албай қалсаңыздар, туғандар, паузаны басып қойыңыздар. Паузаны басып көріп алсаңыздар да болады. Одиссей. Yok bak, satıldı mı? Ketti mi? Yok. Nexia 160 binlik. Opel. Böyle жақсы Passatlar eкен да. Evet, жақсы eкен, бары родной краска ұқсайды. Бағасы 250 000. Почти iştelбеген машина ұқсайды бұл. İşleri daha aşırılamaydan ұқсайды. Passat бычтын стиги. Çalıp көріңіздер. Сейчас папа. Пятнашка екен, 99 пятнашка екен. Бұл жерде Мерс бар екен. Göresen qanday? Qancha dostum buni? 260 ming. 2.9 turbo dizel Rexton motor. Rexton motor turbo be. Yaxshi ekan, so'ngidagi. So'ngida toza, chirik top. Ana ash motor buni. Turbo dizel pushka ekanda endi kuzov ba. Nissan. Mana Rexton'dan turbo bilan qo'yilgan ekan 260 ming odan. Kuzovu da yaxshi ekan. Bir yerinde may çok koy ya. Kaptı toza. Qancha olding argam? Turbolarda hech qanday may yo'q. 5 silindir de. İyi 5 silindir. 5 silindir. Oy o pushka bu ya. Ha жүрмөсүн дугайлы. Ну краска да родной го деме? Жыл 89. 89 жылкы. Motor baydoy. Baydoy. İçlerine takalım. Tım eken tuğanlar, çineler, tüm. Taptaza, salonu da taptaza, motor da taptaza. Kuzov da taptaza. Yok, kapatdı. Kança verdi ya? 230 lira oldu. 230 verdi aslında. Ne başkanım? Ne yavaş işine mutla getken olsa, vibrasyon olsa. Eyvah gitti. Hadovka var жақсы. Kadokta жақсы. Rul var жақсы. Коробка, мост. Коробка, мост, нормально, коробка, 5 штука. Peki stüka o. Bu sarışkalarda 4 stüka olur. 5 sonuna kendine. Bunu aydap görsün tuğanlar. Cavuk kalattan ne gibi? Bakın son. Buna kırılış maçak olur şimdi. Ya Arjan boğuşmayçı gibi, boğuşun. 240 olsa benim. 240'a verip taşlayın. 240'a.
Башкаларды мен ала алмайм, тура эмес. Арзан айтып атат тугандар, чалгыла. Кимге жакса ушул номерге чалып алып койгуңдар, менин кеңешим. Жакшы экен. Ассалаумалейкум. Алейкум. Жакшы кандай? Ого, тимеле үтүктөп койгондой го машина, я. Ана кырын чыгар үтүктөп койгондой таптаза го машина. Роботка салып. Ассалаумалейкум. Капот тастаң байбек. Капот тастаң. Жылы кайсы экен, жылы? 2010 жылы. 2010 экен, 1.6 инжектор. 1.6 инжектор. Алла сатылбай алды, баке. Жөнүндө кыйнап отур. Несин айдаш керек муну? Эчтеке жаза албайт. Ток айдаш керек. Ток айдаш. Бензин эле ушул 190 миң. базып коздук кайра, базып коздук. Эки машина берет. Болду. Бера. Капот астырып. Ушундайдан барабыз, э? Ана. Урунган жерлер жок. Жок, андай энеси жок десек. Жүргүчү көрөлү үнү кайын. Канча берди кеша? Базар канча берип атат? 175 берет. 155 берип отурабыз. 155 Мен берип турум атат. 155те. Сразу алам. Сен канча аласың? Клиент бар екен, ортаға түсіп бересің, үйі таптаза екен. Иә. Қанча беріп отыр? 155. 155 беріп отасың, Мен берип отурмун. Сіз 170 деп отур. болушу? 165ке түштү бирок. 165-ке түштү. Мен 155 бердим да уже. 155, Азыр айдап кетем. Орта талаш 10 миң болуп отур да. Бөлүп коюлат ортодон бүттү да. Турабы? Моомчел келип калды. Давай койгоргагыла. Ал меникине болбой калат. Болот берекесин берсе болот да. Тара. Келип калыптыр, баазы эле келип калыптыр. Мынакей туугандар ушул жүгүнүүнүн содасына барыңыздар, көп болуп атасыздар. Комментарийге жазыңыздар, ушул бага туура эле бөлүп ошону истеп коюңуздар, жазып коюңуздар. 155ке бербей атат экен. Содаларына береке берсин. Так, кийинки. Нени тартайлы? Не бар экен айда? Ауди мердим. Симаркор. Капотун жабы. Менке. Ано жүгүлүү. Бунда да. Бул эмне Audi 80 бе? Легендарлуу Audi 80 деп турбайбы бул баягы? Убагында катып популяр болду эле. 75 миң элеби баазы? Срочно. Акча керек. 75 миңге өзү. Бир кунажы бар. Казыр кунажынын баасы экен да туугандар. Эмнесин жазаш керек? Жазай турган жерде айдаш керек. Бар өздөрү эстон иштеген балдар, мен эстомду иштешет. Эштерин эле жазай турган жери жок дейт, өздөрү жазап койду да. Тың эле экен мындай, э? Ну, лактар эле өң өчүп кетип берсе, ушунча жылдан бери өчөт да краскалары. Мындай машинанын сыртынан карасаңар туугандар. Мындай тыңдай эле көрүнөт экен. 75 миң, болушу канча? Болушу 10 миң сом чыкты. Туугандар, 75 миң эмес, даже 65 миң экен мынакей. Дагы бир наличка алып келсеңиз 5 миң силкип кетсе болчу да экен да. Ойлоңуз, 65 миңге бир чоңураак бир кунажында келбейт туугандар. Көрүңүздөр. Жигули да сатышып атыптыр. Урулган жери жок, чирик жок эч чеке. Жылычы 2006. 2006 инжектор. Биз номерин тарттыкпы я? Тарттык. Тарттык эме туугандар, номерге чаласыздар. Жетишип калыңыздар. Кайсыны? Азыр тартабыз. Так, бул семерка экен, э? 2006. 2006-жылкы инжектор экен. Чирик жок. Шум изоляция болгон, э? Шум изоляция болуп тур. Вложение керек жок. Вложение кереги жок. Оформить керек только. Бул эмне? Россия кагаз номер учеттон чыккан, э? Учеттон чыккан. Учеттон чыккан, чирик жок па? Чирик эч теке жок. 1 грамм жок. Мотор кандай? Мотор жакшы. Майсай жебейт. Мотор майсай жебейт. Жок, күтөбөйт. Мост коробка. Күтөбөйт. Канча бердиң муну? 145 болду. Иә, 145 болду. 145ке. Нер крыларын крастетиш керек экен, э? Audi 80 ким бирөө алам деп атабы?
Eno ауыз сектен алып болады туғандар. Алыстан эле билип туруп да. Жазында поля сойлага иштегенге аябай иштеп берчүдөй машина экен. Уже кардарлар жабыша баштады, уже жетишпей калгандар болду уже тугандар. Так, жана ким тартып койду деп атты? Аудисто, ого, була ба, легендарлуу аудистолор го була. Bir 8 injektir he. Bu an 1.8 olçu öyle. Ne kadarmış sen de? Ya. Kaça dost? 200 oldu. 190 oldu veriyoruz. 190 oldu verem dedi tuğanlar. 1.8 injektir. Kaça rasxot? 7.8'e nerede kaç gerek? Çok aydaş ki. 7-8 litr жетирам болсо бул аудистон айдап жүргөндөр билет болуш керек. Аябай жумшак, күлүк, бекем машинада тугандар. Көрүңүздөр аудисто жакканда. Так, Toyota X. Toyota X да жакшы машина. Канча дос буну? $6.300. 1.5 экен, а? Мына тугандар 1.5 негизи көптөр издешет, 1.5ке спрос көп. 1.5 издеп жүргөндөр болсо көрүңүздөр, баасы деле жөндүү экен. Бул крашный бе? Жок, му асты бампер. Ну, тумшук часть красителди эле. Жок, бампер эле. Бампер эле. Урунган жерлери жокпу? Жок. Эмне жаш керек? Айдаш керек. Канчага бересиз буну? Булар 6. Канча берди? Жаңген 6.000ге. Көрүңүздөр тугандар. Варианттар барбы? Акча керек болот. Акча керек, а? Да, ну, казно Toyota Carina'ны тартып койчу, бул да жакшы машиналар, Toyota Carina'лар. Эчтекен жазып коюп тур да. Сурап көрөлү. Assalamu alaikum. Salam. Жас койбоптуз. Басын жасқан деле жокпуз. Кайсы объему? 1.6. 1.6 механика. Муну Toyota Carina'ны билгендер билет, аябай жакшы машина, 93-жылкы. Басыч? Басы 200 туруп атат. 200 туруп атат, мотор май жебейби? Я. Май ичинен жейт бар. Бираз жейт экен. Канча көрөсүз? Сүйлөшөбүз. Yer жактырса. Сүйлөшүп атпайбы? 150 болобу? Жак. 150ге бербейт экен тугандар. 150 менен 200 ортосу экен да. Мен жебин чыгарып бердим, өзүнө сала баштасың. Баазында чыгарып берем. О, бу седанга рага тагып койгонсузга я, универсалдай кылып. Оңой эле экенби тагып койгон? Оңой эле. Жакшы тагып коюптуз буну, я. Бул багаж билинбеген менен бир талай жумуш кылат, Том болуп калды. Канча дос буну? 190. 190, Кем бар? Парковка бар, рабочий машина экен да. Рабочий. Бул эмне? Деп Баткен. Баткенскийби? Техпаспорт только. Эзи какта бул? Баткенде. Баткенге барып тауып келиш керек буну. Техпаспорт менен өшүн штраф эчеси жок. Штраф жок, Мону? Карбюратор. Карбюратор, 190га кымбат эмеспи, я? Кем барды? Канча болот? Сүйлөшөбүз да. Чакканда. Сүйлөшүп атпакпы? Канча берди? 150. 150 көрбөй атса. Бирок мындай тың экен да. Тың моторда мощный. Рабочий машина. Көрүңүздөр тугандар. Таптаза. Салонда бир тартып коюш, салон тазалап атат. Көрүңүздөр тугандар, жакта чаластар. Кайсы кара жоргону? Так, ну семерка экен, Канча экен баасы? 150. Баасы 150 жууп койбопсуз, Ну номерге чаластар.
Qancha bo'lishi bunun? Сөйлешіп отырсыз ғой? Qancha berdi? 150 naq 140 qo'yib berishdi. Yo'q, el qancha berdi? Keldi. Kellega. Yaxshi ekan, ba'zi jo'ndul ekan, ha? Jil qaysi? Bratanligi. Bu injektorda? Ha. Karbüratör bu. Injektor, ha? Injektor ekan. 2007. Ha, 2007 ekan to'g'anlar, yaxshi ekan. Ba'zi bilan yaxshi ekan. Qancha 120 ber soat kelsa silkiza. O'ylanib oladi to'g'anlar 120. Kel olib ketsangizlar bo'ladi ekan. Tin ekan, juv qo'ysa son ko'rmay ekanda negiz. Ot olibda ko'rsatdi. 2007 injektor yaxshi ekan. Qanaqa рабочий mashina da Ford. Ba'zi-chi? Ba'zi 240 ming so'm deydi. Qancha o'rasiz buni? 230 qo'yib. Motor ne? Krappa. Krap 230. Bu yerda da Jeep tartib qo'yildi. Mitsubishi Pajero nasorib tur ekan. O'ris bir tuğanlardik ekan, bular emi. Yaxshi qaraydi-da, kuzovini olangizlarda. Kuzovlar yaxshi ekan. Mexanika. Объем ячейки ekan. Так, Pajero bu. Dizel ekan, ekonomичный. Yaxshi ekan tuğanlar. Ko'ringizlar. Neyse, reklama düştü. Men tartayım. Qaysini? Срочный satacak. Срочный? Ano, aşırını tartib qo'yish. To'g'ri ekan. Qarajorg'onni tartib qo'ying. Qaysi audio? Bo'ladi, tartamiz. Bu aşırını da ko'p kim yaxshitirishadi. Levый rul ekan. Kuzov ayoy toza ekan. 99-yilqi 1.6 levый rul 5900. Avtomat ekan tuğanlar. Qana Qarajorg'o qaysi? Qarajorg'oni yuvib qo'yib o'tishda. İyi, balçık oldu. Şundan koyun. Buradan ne diyorsun? Qancha ekan bahsi? Ne oluyor? Olmuyor bak. Qimmat emasmi 110 mingga? Keşikda. Ya, 80 mı o tarkan sen? tuğanlar 80 mingga beradi ekan. Qo'llaga ishlatganga son mashina mana 1.8 ekan. Родной karbyurator. Ko'pincha jaz kelayotganda shunday arzon mashinani kommentariylarga ko'p yozishadi. Qo'llaga ishlatganga deb bunaki 80 ming. Tayyorlash bor. Yaxshilab silkizingga dagir silkib ketsa o'xshada ekan baykelar 5-10 mingga. To'ral aytdingmi? Kapsula turadi ko'rib qo'yaman. Tak. Talal jarnoma. Qaz mau, nemen tartib berib qo'y shuni. Oy, YouTube'ga chiqaribdi. No. No, yaxshi. Sostoyaniyasi. Ekobyon 510 ming. Ayoylar jo'ndu aytib o'tadi tuğanlar. Laboyda родной ekan, sostoyaniyasi yaxshi ekan. Tak, bu yerda da strim bor. Bazı ders bakır. Qancha dostlar? Assalomu alaykum. Qanday tasbih? Qancha dostlar? 550. Объемы-chi? 2 объем. 4 bıdı. Ha, 4 bıdı. Şu nomerga chalasizlar, жақсы, sostoyaniyasi yaxshi ekan. Bu Nexia'ni ko'ringchi. Tamam, Nexia 2003 1.6 140 ming ekan. Ko'ringlar. Buni sprinter tartib qo'yingchi. Qalaydingiz sprinter ekan. Yani. Ya, öyle sağ. 600 ko'rasiz. Qalaydingiz ishtaymi? İşte 2-2. 2-2 ya. Tuzkat. Muskat yaxshi ekan, ba'zi ayollardan aytib o'tibdi. Srochna. Srochna. Nereni jazash kerak? Kuzov. Biraz yerler var. Ne var? Jazaç yerler var kuzovda. Nereni jazaydi? Ana artında biraz sulu var. Ramada. Rama usultetish kerak ekan, ha? Oldu. Nimangizni aytib qo'ysiz nomeringizni?
0708 80 90 80. 80 90 80. Daha сүйлөшсө болобу? Daha сүйлөшсө болот дейт мынакей Дускат. Халайдымды издеп жүргөндөр болсо көрүңүздөр. Баасын чын эле арзан айтты. Ну, Ford Perseo менен кимдики бул? Сиздикиби? 410 000. Perseo менен. Perseo менен 410 000 экен туугандар. Мотор кайсы? Я. Мотор не мотор. Passat калбашам. Крап моторлорго дейм. Крап мотор экен, Ford чын эле туугандар тың экен. Дөңгөлөктөрү дагы жаңы дөңгөлөктөр экен му? Крап мотор экен. Мотор май жөөйбү? Жебейт. Арыстан коюп коюптур, а? Кышында жүргөн жеңил болот. Бизге отдельно сатылабы? Только ушу менен, э? Прицепти жакшы жазаптыр. Прицептин документи барбы? Документи жок. Документ жок экен. Гигант канча деп атат экен көрүп коелучу. 500 000. Тункена? Жан красетилди. Асижон. Мотор кайсы? Крап мотор. Чекчет коя. Груза пассажир крап мотор. Жакшы экен тункен аябай. Эмнени жазаш керек? Солярка куйуш керек, айдаш керек. Дөңгөлөктөрү дагы жакшы экен. Көптөтүн гоформ. Гоформ зимниден салынган. Документ груза пассажир, э? Груза пассажир. Мост кандай? Бегой эле? Мост бегой. Спорт жакта чалынды, төмөнкү номер. Туугандар, силер да комментарийге жазып туруңуздар. Кандай тартып атам, мен кемчиликтерин айтып туруңуздар, ошол кемчиликтерди оң аракет кылабыз. Жерде Nexia 2 бар экен. Состояние жакшы экен, болгон любой коюптур да. Охо, баасы 270 000. 2011 экен, бирок чын эле аябай чын экен. Мен тартайын. Акпасат тартайын. Nerede? O сыштырып нерсе акпасат чөп. Сигана ки? Кайсы? Көрбөй калдым да. Ну, сыштыры. Кача экен сыштырын баасы? Механика 2-3, а? 2-3 моторлор эң жакшы да туугандар. 3 мотор болот, капризный эмес. Şu sıçtır jasta çalastар. Mes бар bir kişilik eкен. Mes да жакшы экен. Пятиступка 200 000 сом. Kasap bıçtırı. Assalamu Kim eкен? No kırla crash etilgen mi? Полмиллион красный фильтр. Эмне машинам баарын базарга алып чыгып алган. Түшүп берем баасын. Я машинамен иштейсизби? Машина иштейт. Машинамен иштейт экен туугандар. Көрүңүздөр. Бүгүн келсе 175 берем. 175 берем дейт туугандар мына машинага. Каса бычтыры. Бу жерде аябай жакшы бычтыры бар экен. Ассалам алейкум. Сиздикиби? Сиздикиби? Якынбыз. Мек. Жакшы экен состояние, да? Дөңгөлөктөрү зимний гоформа. 330 000, охо. Канча бересиз? 10 000 түшүрөм. 10 000 түшүрөм. Бирок машина ошондой жакшы экен. Тың экен чын эле. Мына денёны сурап коелучу, российский номер экен. Шеф! Отпайын.
Мерс, рабочий машина. 175 000 сом. Срочно. Объем 2,5. Kaça veririz? Жақсы. Газ айтылған жері жоқ. Kaça veririz? Реально клиент болса 150-ге берем. 150 lira. Kaça geldi? 140-та келеді. 140'ta vergi yatırsa. Assalamu alaikum. Neyse kalan. Ne? Kaç koy ki? Dublu koymuyor ya. İkinci yıl var. Suyu taza okşaydı ha? Rammalar жақсы екен, алыстан көрініп жатады, ya. Basıçı. 450 000 kımbat емес пе ya? Kaça varız? 400'e veremem. Жақсы екен bu. Bol buyursa. Olsa çalam ha? Şuмен туғандар біз видеоны жиынтықтайын. Қолман кешінше тарттым. Ар бірін тартып шыққанға уақыт ұзарып кетеді деп барын тарта алмадым. Егер комментарий жазыңыздар, ар бірін тартып бергіле қалтырбастан видеонun минутасы уақыты ұзарып кетсе дағы ар бірін тарт десеңіздер, мен тартып берем да. Комментарий жазыңыздар, егер берінбестен көріп істесеңіздер, мен барын тартам. Ну, неме бар екен? Шестерка. Бұл легендар бұл шестерка екен. Бұны қақта сақтағансыз байке? Бұна ези. Сандықта сақталғандай ғой бұл? Краска родной бе же, крашеный бе? Крашеный. Білмейді екен да, крашеный, я. Салон жақсы. Бұнай, чинелі елгеркі мойдондай екен. Моторларда жақсы екен. Бұл 200 деген емне? $200 бұл же, не? 200 000 сом. 200 000 сом, 89 жылқы машина. 89 жылқы. Урынған жерлер жоқ шете көрініп тұр, Чирик жоқ, салонында көрініп. Бұны баяғы сойыстың адамдары алып, сойыс елестет жашаса олшыда екен да? Қандай? Молдеке? Бұл анша-анша адамдар крашынын білмейді ба, таппайды ба? Родной краскада еле көрініп өткен. Қашан крас етілген бұл өзі? 5 жыл мұның крас етіп. Қанша беріш олады елдер? 170 береді. 170-ке беріп жатыр, Кім бірақ. Ай, бір жақсы кешің қолында жүрген ғой бұға? Өз жақсы кеш оқшайды. Жақсы аластыр туғандар. Лайк басқан ұмытпаңыздар. Келесі шығашқа шейін. Сақ-саламат тұрыңыздар.